الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عمر آنکه صرف گردد در حضور ذکری او، حیف عمر در پی این نفس کافر بگذرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار مهربان، از الله بسیار بنده نواز، دعاگو هستم که دنیای همه ما و شما را آباد گرداند. دعاگو هستم که توفیق مان دهد که در این چند روزی از حیاتمان توشه با خود داشته باشیم و زمان پدرود گفتن این دنیا برای نجات یافتن و رها یافتن از مشکلات خانه قبر و روز قیامت با خود داشته باشیم. از الله مهربان دعاگو هستم که فرزندای همه ما و شما را توفیق، فرزندای همه ما و شما را اخلاق نیکو، شرم، حیا الله مهربان نصیب شان گردانه. از الله مهربان دعاگو هستم که گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند. همه مسافرهای ما را در هر یک گوشه کنار از دنیا باشند، الله مهربان صحت و سلامت نگهشان دارد و باز صحت و سلامت با آرزوهای حاصل شده به خاندانشان پس گرداند. از الله مهربان دعاگو هستم که در این ملک ما، در این دیار ما همیشه امن و آرامی و آسودگی و خوبی ها را الله مهربان نگه دارد. در این یک چند روزی آخری که در بسیاری از منطقه های ملک ما و شما به سبب آمدن یا باریدن باران خرابی ها شد، از آن جمله الحال که من در کلاب هستم، در این کلابم خیلی هم گویم تلفات جانی و هم زیانهای در مادیات مردم شده است. الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند نفرهایی که از این ملک ما گذشتن در این آمدن آفت، خداوند رحمت و مغفرت چون گردانه. کسانی که امروز بی خانه و بی در ماندن، الله در این مشکلات صبرشون نصیب گردانه. و الحمدلله رب العالمین که امروزها برادرها زنگ میزنن از هر یک منطقه ها برای این منطقه هایی که آفت زده هند کمک های خودشان آورده رسانده استند و شکر الله مهربان که در پهلوشان امروز غمخوارها دارند، دستگیرها دارند، پشتیبان دارند و در یک مهلت کوتاه وعده ها شده است که خانه هاشون هم از سر نو بنیاد می شوند.
аллоҳи меҳрубон ҷамеъи он касоне ки дар ин кори хайр дастдаразӣ мекунанд, дар паҳлӯи ин мардум истанд, аллоҳ иззати дунё ва охират насибтон гардонад. гуфти шоир: дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст, дар парешонҳоливу дармондагӣ. дӯст машмор он ки дар неъмат занад, лофи ёриву бародархондагӣ. дӯстҳо имрӯз алҳамдулиллоҳ ки дар паҳлӯи дӯстҳошон ҳастанд ва эҳсонҳову хайрҳо карда истоданд. худованди меҳрубон ба даргоҳаш қабул гардонад. аллоҳумма аъин ало зикрик ва шукрик ва ҳусни ибодатик. амин я раббал аламин. бародарону хоҳарони азиз, дар ин лаҳзаҳое ки ҳозир ман қарор дорам, чандин суолҳое ки дар пеши ман ҳаст, иншоаллоҳ ман барои шумо ҷавоб мегардонам. пеш аз саволҳоро ҷавоб гуфтан, дар назди ман савол бениҳоят зиёдае, бениҳоят. ва саволҳоеро ки шумо ирсол мекунед, ҳатто дар зери ҳамон комментариҳое ки менависед, дар ҳамҷо саволро равон мекунед, аз ҳамон ҷо ҳам мо саволҳотонро мегирем. вале бисёри саволҳое ки такрор меоянд, онҳоро ман ҷавоб намегум бародарону хоҳарони азиз, ба хотире ки ман як бор онҳоро гуфтам. дигар барои онҳо гуфтани дуюмбора ҳоҷат нест, балки дар ҷои ӯ саволе ки ман ҷавоб нагуфтам, ман ӯро ҷавоб мегум. аз ин лиҳоз дар масъалае ки саволҳотон вақте такрор меояд, шумо хафа нашед ки ман саволеро ки ҷавоб гуфта бошам, дуюмбора ӯро намехонам, барое ки вақт мегирад, барое ки бародарону хоҳарони азиз, дар ҷои ӯ зарурат саволи навай. ҳамин хел саволҳои такрорӣ хеле зиёданд. барои ҳамин ман ҳамаеро наметавонам, хоҳаро ва модарои азиз, ки ман ҷавоб гардонам. аз ин шумо хафа нашавед. дигар ин ки барои ман мерасонам ки ҳар нафаре ки амри маъруф мекунад, дар кадом минтақае ки набошанд, худошонам муаррифӣ мекунанд ки ман мақсад духтари бародари ҳоҷиям, ё ман духтари амакишум, ё ман духтари тағоишум. ростӣ акавай чӣ мақсад дорад ба ин ном бурдан, аллоҳ доно ҳаст. лекин ман бар ҳамаи шумо, ҳар касе ки гӯшкунандаед, мерасонам ки ман ҳеҷ ягон духтари бародарум ё духтари амакум ё духтари тағоим доӣ нестанд, даъватгар нестанд. аз ин лиҳоз ин маслиҳатҳоро ман пештарам карда будам, то нафарҳое пайдо шуданд ки ҳатто хучона духтари мо ҳам ном бурданд, вале ман духтарам ки дошта бошам, лекин даъватгар нестанд. як одамои оддӣ дар зиндагиҳои худшон машғуланд. даъватгар ман худам танҳо ҳастам. аз ин лиҳоз аз ҳамаи бародарону хоҳарон хоҳиш мекунам ки дар ҳар як коре ки шумо даст мезанед, шумо аз номи ман мақсад суистифода накунед. агар мақсадат аз барои аллоҳ бошад, агар мақсадат
ризоги Аллоҳ бошад, ном бурдани мо ягон зарурат барои шумо надорад. лекин вақте агар мақсаднок бошад, барои риё бошад, барои худнамоӣ бошад, инҷа да баъд шумо метавонед ки аз номи ҳар касе ки набошад, алохусус аз номи ман баъд истифода барем. барои ҳамин касе ки масалан ҳатто ҳамун саҳифаҳое ки кушоден ба номи ман кушоден, шумо гӯен ки охе гӯен ки мақсад мо ҳамеро аз номи фалонӣ кушодем ва мо мақсад ай ҳамин ҷиҳат хоҳ барои савобай хоҳ барои пулай мақсад мо кор кардестем. барои ҳамин хоҳару бародарои азиз, ҳар кас аз ҳамун номи худаш, ҳар кас аз ҳамун қабилаву авлоди худаш ном барад, ин беҳтарай. зеро ки суҳбатҳое ки шумо мекунед ё ҳамун саҳифаҳое ки шумо кушодед, дар онҳо чӣ чизҳоеро ки ҷой мекунед, онҳо имкон дорад ки барои ман қобили қабул нест ва роҳе ки ман мақсад барои даъвати худам интихоб кардагим ин алоҳида аст. ман аз ҳамун фаҳмишу аз ҳамун таълиму аз ҳамун роҳе ки мақсад барои гӯшкунанда лозима дар коре, ман аз ҳамун роҳ истифода мебарам. барои ҳамин аз номи ман вақте ки шумо даъват мекунед, аз номи ман вақте саҳифа мекушоену дар ӯ дохил чизҳоеро мегузоред ки ман мақсад хоҳиши ӯро надорам, шумо дар ҳаққи ман як тӯҳмат бастагин, дар ҳаққи ман як хиёнат кардагин. барои ҳамин ин масъалада бисёр бо эҳтиёт бошед.